welcome back to another video. Ngasigi videos today koi mo ngasigi su general reading oigani aduduga togodor reading sina mayamna title dagi su khangbiramani no contact relationship reading haveneva ko. No contact relationship reading habadi kaino habado hoi mayamna su henna khangbiramgani du targasu haifetang haijaramge hekta kaina khiba or like tokna khiba mi the base toba khaki wanate relationship lay na ko adum sauna badagi pau phongadaba block tonaraga leina adugumba couples mayam lay ko mayam gi maraksida adumaina saunaraga pau phongadana leiba no contact leiba or hoi even break up tokhiba mi dasu dum relate tawbasu yaba budi yai adui targa su ngasigi reading sidi mostly relationship leina adum no contact leiriba kangu singda base toba reading oigadoi ba ko aduga ngasigi reading sisu pile ani khaktang khaidok chage pile A haibamga pile B haibamga sigi pile ani se haren reading se fasna hauram daida ai amuka ucharake adudagi isa isana apam pile amamam khanbiraga pile singdugi oiba reading da tabiraga isagi general oiba advice sing adum lotion biu aduga ngasigi reading sisu general reading oibanina yamna ka hena personality resonate taraktabasu yai aduna personal reading tawbining basingna ai Instagram link to ai description box te dum hapcharamge aduda changaga isa isagi slot booking taraga dum reading se tawbi yagani ba kwa aduga hoi ngasigi reading se haunanaba tawrase yam ka hena matam laudabida kwa aduga palani future again and then no contact relationship reading se haurase. Let's get into the video. Hey guys, so pile A natragana sigi gray idol figure se choose to bibagai do cost gi tarot deck and sige gray idol figure do choose to bibagai do dugi dum pile A khanbi basingi no contact relationship reading hiding isa gi partner khangnaraga dum khatnabadagi saunabadagi nuaina dabadagi kwa no contact ta leibiri basingda adugi oiba kai haini moina kari khallige adagi sagi oiba advice aduga kai haini like relationship se kamaina reconcile tawnanaba process leibra or reconcile tawdabida chatkidoira haibagi dum charakpa vision ama yengakadoi ne bakwa aduga sigi energy card china comply tawgani help tawgani kwa reading shida ado reading se general reading oibanina sida pirak paloi namak hekta chumgani haibagi guarantee di leite duna mayamna chanaba yaubiragadi dum general advice solution biyo haibagi wane bakwa so how say reading se ai card che hana draw tawjara age pal A gi no contact relationship reading gi damakta Knight of Pentacles reverse kwa Nine of Cups, Ace of Wands reverse, Queen of Cups kwa. So sige card mari se lairaba matungda energy card ani khatanga draw tawjage aduga reading se hausi ko Expect powerful change haiba maga Surrender to the divine have a card amga thole ekwa so sumaina card ani se piraba matungda hai energy card ani se lairaba matungda furthermore card chingje loinamak pick tawba loire pile A gi kwa duna how se reading se ahanbada pile A khanbiriba singsigi ko adum isagi separated oigriba partner separated haidi means hauji no contact ta lairiba partner ko hauji khatang saunabadagi ni khangde nong batang oiraga su or week ama tha ama adumaina pau phongadaba khadin leibiramgani aduna bu reading se changbira ine natra adumaina pau phongna khidaba mi duna or pau phongna dana leiba mi duna hauji kai khange ha matamda moi se hauji se relationship sida kidang nungai taba na hen bagumba adugumba khra
ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯖꯕꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦꯀꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯀꯣ ꯋꯥꯈꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏꯟ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯏꯚꯟ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯕꯣꯔꯤꯡ ꯆꯨꯔꯛꯄꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯔꯛꯄꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯅꯣ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯣ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯒꯦꯔꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯒꯦꯔꯥ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯀꯣ ꯋꯥꯔꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔ ꯅꯣ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯔꯗꯨꯅ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯅꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯞꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯅ ꯅꯣ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯣ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯠꯅꯕꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯨꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯃꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯅ ꯂꯥꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯑꯣꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯗꯣ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯗ ꯌꯥꯎꯖꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜꯃꯦꯟꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗꯗꯤ ꯒꯦꯞ ꯑꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇꯣ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒꯦꯞ ꯑꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇꯣ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯨꯡꯉꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯒꯦꯞ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯅꯔꯒꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯨꯡꯉꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯦꯞꯄꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯏ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯈꯤꯗꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯥꯏꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯒꯣꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯕꯔꯅꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯚꯤꯖꯟ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯅꯣ ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡꯗꯣ ꯌꯧꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯥꯟꯅꯔꯒ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯃ ꯗꯤꯖꯥꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯗꯤꯖꯥꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦ ꯀꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯣꯔ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦ ꯁꯦꯐ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯒꯦꯞ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯒꯦꯞꯀꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ khitang effort ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯨꯛꯂꯥꯟ ꯂꯥꯟꯗꯕꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯧꯕ ꯅꯣꯟꯖꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯅꯨꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯒꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗꯀꯨꯝꯕ ꯍꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖ ꯅꯣꯟꯖꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ khitang ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯥꯅ khitang ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦ ꯁꯦꯐ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯖꯥꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯀꯤ ꯗꯤꯖꯥꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟship ꯗꯤꯖꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯁꯦ ꯑꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ effort ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯟꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ effort ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ Queen of Cups ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗ empathy ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ
word se yawi kwa so sina kari describe tawge ha matamda relationship lairakpa haisitabu happy days adum harau ta yamba ngakta numit ngakta oigani haba leite khatna ba su yarakani sauna ba su yarakani pau phongna ba su yaudana hojik pau phongna dana lairishni kwa smaina relationship se happiness and tears mayam mana build up tawmina ba harau ba su nungai ta ba su mayam ma pullaga build up tawmina pa relationship amani duna relationship se hekta fazana settle tawba relationship ama phangba haise khara wai kwa aduna isana relationship se yamna toxic chattana kwa kai haini hekta leiba se sunya yadre harga no contact ta leikhiba oiragadi kai shukai dre approach tawranu adum isana move on tawana ba relationship se fazana ending oina tawbiramo aduna phare kwa aduna tabida adum khara da makhai di safe tawa yagadaba adum side ani maktagi wari watai khara sanaraga adum reconcile tawa yagadaba oiragadi reconcile tawana ba hotna biu magi side tagi boy risa gi side tagi bu oiro kwa approach amadi lakwa darkar oye do mi gi side tagi dum ngaraga leitraga su isana relationship se kitang da warsha desire tawagadi adum like approach amadi chatna ba hotna biu na tragadi relationship sida adum moody oraga emotional oraga halakhidra na khanaraga karam kanda move on tawnagi doino tamba ngamba natte ba ko mi haisidi dum wakhal se matam gi matungina changes la idana aduna card chingsidagi aina akhoina kari revision phange pal agi damakta hai matamda isa gi no contact la riba partner se hauji yamna sounding ba nungai ta ba waro ba khara go through tawri aduduna moi se hauji kai haini like relationship sida moi ge side tagi communicate tarake habase khande maram de moi sam sounding ba waro ba khara laiba aduna isa gi side tagi approach tawraga relationship se reconcile tawba yabra yang biu if relationship se isana desire tawbiraga di kwa adu isana desire tawdre haraga di phazna ending oi hanbiramaga move on tawbarom da dum khong thangjin biu ka shukai de na haiba dubu tasengna isana kari pamino haiba dumudi short out tawthokpiyo ba kwa aduga energy card ta expect a powerful change haibaga surrender to the divine haibaga smaina card ani she thole eba kwa so sigi card ani shina kai describe tawge ha matamda expect powerful change haidi isana kwa adum hojik lariba condition ji da kyamta isagi side gi su effort hada da bas smaina adum as it is adum leijasanu matamna prakpa man lakchani na khallaga leraga di powerful oiba negative change ama laka dawri ba kwa aduduna powerful oiba negative change haide relationship sida gap se sum hangat khiba kwa sum la thokna khiba or amana move on tawramba gumba or relationship se yadabida dum paw honda bida lotion na khiba gumba adugumba negative oiba change khara laka dawri ba aduna surrender to the divine hai ba kwa surrender to the divine haidi like adugumba powerful change to laka dawrabani na isana kwa isagi relationship sina no contact pada isana soikhibra habdo kitang da or so fazna khantha biu isagi point of view dagi khaktang yang biga no mi dugi su point of view dagi yang biraga kwa reading sidi isana tabi ribani na isana soikhiba gumba or kitang da or so wari sanaraga yaga da boiraga di change negative oiba change to la trikana sort out tolana bo hotna bi ho natraga di relationship se khut tagi sunan thokhiba su yae na haiba ado sorry sigi relationship si khak na loiba na te atopa mayam lei kaina khanbiraga kaishu khanbida boiraga di yare kemta hotna biranu as it is dum lehen biro change to ngai biro kwa adu nattabi dei sana kitang humanity gi ground da kitang kai haini thamoi kitang chauthoga ko soft to ba yaga da boiraga di soft to na bo hotna biu have advice ni ba pi se so pal ege oina no contact relationship reading matang swaida loiris da dum loba yaba general advice lotion biraga kai tawba yage habadu yeng biro ngasi ge oina di pal ege reading matang swaida lotion jarage hello palbi so sigi blue ideal figure se na tragana palbi choose to biba gai ko no contact relationship reading gidamakta ngasi palbi gi oiba card string picture se sigi no contact relationship reading sida isa gi hoji no contact ta laiba partner duna magi current thoughts kari lai isa gi advice na kari no amadi like kai haini relationship sigi oiba future gi vision and chances khara adum cards na vision pirakani kwa aduga energy card ani masu tholakani strength the emperor energy card ani maga draw tawjage kwa
bird haiba card amaga hope haiba card amaga card ani thole ko so sigi card singje pile B da makta pick tawre do pile B da makta pick tawra card singje no contact relationship reading sigi da makta kari vision pige habado amamam to in analyze tawra yenga sikwa so how say pile B yo reading se ahan mada isagi no contact ta lairiba partner se ko mana kari feel tawge hamatam da high priestess sariba card che thole eba sigi the high priestess sariba card sigi matong ina isagi housing no contact ta lairiba partner se hoi pau phawna ba yadabadagi problem kharadagi pau phawna da bo irambi yai adubu mostly pau phawna da ba haibasimak tabu khatna chaina ba gumbadagi phawna da ba na hengali aduna tabida hoi exceptional cases ta family na yadabadagi or phone yadabadagi dumaina pau phawna da ba gumba khar lai ko do adugumba da buddi yam ka hena resonate tor tabu sai resonate tor pa sai ko du daraga su ka china kai pi ge habdu yenga se ado hojikena di like isagi no contact ta lariba partner se sise moina khaliba wakal se yam chumme haina khanjaiba the high priestess saiba se ko moidagi hena chumba wakalon khanba mi leitre haiba ego amada tongaga leibei tapta taweba moise ko moina chumamba yai la lambe yai targa su once moina khaniba wakal sina chumme na khaleba duna mana khaliba wakal sina chumme na khanmana maram oraga relationship sida gap lariba se si magi side gi close to bom thokte partner duna laaga close to ka dabani haina dumaina wakal sida ego gum stubbornness kuma fix to ga layureba aduga ma se hojik se wakal nungai tabagum adum moody oiba emotional oiba adugum basti ka shuyam ka hena go through tawde hoi relationship se separated oire or no contact laire habagi adum khadi wa taraga su ko yam ka hena wa ba or nungai tabado mudi oibado oite ba ko adum ma se wakhal nungai thokpa ngamba wakhal gi game se mind game se duki mate ka hai oiba wakhal nungai na lai thokpa ngamba enjoy to thokpa ngamba adumaina feel tawe ba ko aduna moi subject stubbornness amagi ego amagi makada relationship sina no contact lai ba se ka shu yam ka hena khanjan da bagi mong da aina khalisna chummi ko adumaina khallaga lai bagi mong ma to khara oyeduna khitang egoistic and stubborn noi bagi mong khara oyi ba duga hojik yam nungai tabu magi mami shu de relax taraga heal tawa means like adum masana self love kuma pizaraga leibagi mong da ui ba kwa mathangi card sina strength hariba energy strength hariba tarot card che thol e sigi strength hariba tarot card sina kari vision pi ge ha matamda isagi side tagi kwa relationship sida tasengna no contact ta lebe sida fazna khanthabiyu isagi side tagi lan khiba nungai khidaba soina khiba leba matam de isagi side tagi na majorly contribute taw khiba ko soiba duda adumaina khana jaina du de isagi side tagi fathau da badagi nganghai da bakhra ngang khiba or dum nungai na da ba sida isagi side tagi role do kitang chaw khiba taraga di ko mana khali do chumak toine ba duna isana hoi ma su sunglan lan de ha ba te but isana lan khiba lai taragadi relationship to reconcile tawna ba hotna bi yu isagi side gi contact tawna ba hotna bi yu approach to bi yu ko adu maina advice pi adu na tabi de isana sunglan lan da ba sung soi da bo ragadi hoi mi hai se soi da ba lan da ba ngam de duna fasana di khantha bi yu isagi wakal katang khan mi ga no mi gi side gi su khar di yang bi yu ko adu isana da senga sung soi da ba sunglan lan da ba da mi sina namsan lamanga chat khiba or apang ba aran ba sira manga chat khibo ragadi move on tawbagi lambi da dum chat pa se yai ke shukai de adu move on tawbangam na ba strength sudum pirakani or approach tawbangam na ba strength sudum pirakani ba adu na isana karam ba taw gadoino haiba du di fazna analyze taw biro fazna khantha biu rush taw biganu ko adu isana soi khiba lan khiba yawagadi dum approach taw biu no contact to contact taw na ba hotna biu mioi bangak tani ngaknaraga dum fazna cultivate taw bangam bangak tani ko aduna tabi de isana sungsoi soi gi da ba sunglan lan gi da bi da mi sina namtharamaga mana chumme na khallaga leikhi boy ka di back taw biganu back taw da bi de sage ba we da heal taw na bo hotna biu adu strength to dum lerakani mana approach tawraga na tawre e ko adumaina piye advice e mathang da the emperor haiba card reverse the thole eba ko sigi card sigi matung in a relationship sigi some negative drain of energy khara piye negative drain of energy haisina kai no hamatamda relationship sida ko no contact lai chingai gi mamang da relationship lai ringai manung da hai tare ko khidang dominating oiba khidang kai haini like aina khalisina chum jadi yade haiba wakhalon phawba partner ama yawbagi mong da uyiba ko isana oiram bayai na tragana isagi partner no contact lai ba partner sina oiram bayai but relationship se lai kanda ai gi way da chat ka da bani aina khaliba sina chummi nang di si taw bayai de aduga ai wanda thingak pa yai ya de adumaina
restriction and limitation mayama thamjinbagumba adumak natragasu aina khanbasina loin chunggadamni haibagi wakhal ama yawba ko wakhalon amuk yawba imposter natragasu dumaina adugum wakhalon khanda mi se amadi yaweba aduna relationship se amuk reconcile taw taragasu no context sidagi reconcile taw taragasu amukasu amuk no context ta chatpa yabagi chances leiba maramdi yamna stubborn oiba yamna egoistic oiba prideful oiba partner ama yawbagi vision oyiba ko energy gi matungina mathang na King of Swords hariba card si reverse athol sige King of Swords hariba card si reverse gi matungina relationship se hoi yari kai dum reconcile tawna ba hotna biu wakhal losing thala dana kamaina reconcile taw sige habado kwa save taw ba yaga da ba oiraga di hotna biu dubu negative energy khara uba phangi relationship sidagi haidi relationship se reconcile tawraga su toxicity rom da dum kumtharak pagumba amana amabu mentally abuse taw bai tap da tawrakpa relationship se hanjinare or paw haunare haraga su kwa kay haini like adum yam ka hena happy and settle oina chathaba ngamdaba constantly fights kumba se leraga fight tawri khudingi dum communication gap kumba no contact kumba dum means oina adapt tawnarakpa toxic chatlakpa yabagi vision sidi yam wang na leiba ko relationship sida ado simak hekta oigani haibagi guarantee budina te oiba yai haibaneba aduna relationship se fazna hojik no contact leri kan sida isana wakhal fazna thadabiyu safe tawbana phabra tawdabana phabra haibado ko ado simak hekta oigani habune te bat oirakpa yabagi chances to leibanina decision no jikana fazna khanthabiyu aduga hoi safe tawba yagadaba oiragadi dum hotnabiyu kashu kaide ko afaba dum oirakani hekta phattaba ngakta oigani haibagi nate afaba oirakpa yabai chances dum lakani ba aduna afaba oirakpa oishanu haina khalaga safe tawna ba hotnabiyu do safe tawba da kanaroi daba isana haijan onjabagi mongda laagadi safe tawdaba na henadi phaina haiba ko aroibada energy card ani khakpire e bird haiba amgo hope haiba amgo ko bird haiba energy card na isagi life ta ko anauba relationship ki bird torakpa yabagi chances su leina trakana hoi relationship no contact ta leriba relationship se isana yam khanjaba yam nungsijaba oiragadi adu safe toraknaba ideas kumba amagi bird torakpa yabagi chances su leiba ko adubu mostly anauba relationship ama lakadabagi mong matawdadi khardi oye ado isana move on tawdragadi heal tawdragadi relationship ta changakpa budi ngamoi ko adubu anauba isana hojiki sigi leiba relationship se yamna desire tawragadi adu safe tawba ngamnaba idea ama tholakani haiba oibi ai adu sida safe tawra give up tawrage hairagadi anauba relationship ama lakani haibagi vision oibi ai ko adumaina meaning se alternate oina piye furthermore hope hariba card che thole eba ko so sigi card chi matung ina su isana hojita su haige bado sigi relationship sida isana soi khiba lan khiba yawbagi ko relationship se no contact leiba oiba aduga isana desire tawbo iragadi hanjinnaba yagini or isana kai haini approach tawraga khotlaga reconcile tawbo yagini haibagi hope ama thamba yaiba ko adu natabida sunga natabida isada iral sirambaga ko relationship se isana sunga landabida isada iral siramaga namtharamaga chatkiba relationship se happy sungoi oidre nungsiba tu tangaire aduna kawba ngamdabani adu be happy sungoi oidre haragadi move on tawraga anauba relationship amagi hope tawbana hena fai haiba advice se card na vision pi ba ko so sumaina laye palbigi no contact relationship reading says dagi dum no ba yaba general advice sing lotion biro aduga kai kai tawba yage habadu yeng biro ngasigi oinati palbigi reading so matang swaida lotion jerage. Thank you for watching my video. Stay tuned for more. Bye bye.